svima, ja sam Nala i dobrodošli na moj kanal. Danas radimo još jedan unboxing. Danas imamo Douglas advents kalendar. Danas ćemo njega raspakovati, vidimo što ima u njemu lepo. I pa hajde da krenemo. Odimo u menu karticu. Ovako, eto. Ništa bitno. Otvaramo mašnicu, ali tu ne možemo da ga otvorimo, nego moramo gore, imam neke nalepnice, moram da skinem prvo, samo trenutak, tu su moje makazice, da to nekako otvorimo, samo sekund, evo ovako i ovako, i mislim da sam uspjeli, da, evo ovako, on se otvara ovako, da, kad bi htjela da se otvori, bilo bi to super, nisam lepo otvorila. O bože, mislim da sad jesam, odlično. Dakle, on se otvara ovako i izgleda ovako. Božanstven je, zaista su se potrudili da izgleda savršen. Meni se ovaj kalendar izuzetno sviđa, jako je lep, jako je kulturno urađen, ovako kad se spoji, ovako izgleda sa ove strane i sa ove strane. I sviđa mi se ova mašnica, ovo jako lepo su osmislili i stvarno lepa stvar ovako da ga stavite kao dekoraciju oko nove godine, jako je lepo. Sad malo teže, ovdje brojevi su malo razbacani, malo ću duže trebati da nađem brojeve, sad vidim gdje je Kids, ovdje imamo i sa strane nešto, dvojku sam našla, 22, o živote, skote, gdje su ti brojevi, ja još čorava polu, da, jedinice nema, a evo je ovdje, našla, da li ću uspjeti ovako da otvorim, kako sam mislila, da, ni ovdje nema otvorača, to me malo ima, evo, odlično, super. Ovdje imate otvarač gdje možete da otvorite stvar onako kako treba. Samo i to ne ide baš najlakše, ali ajde, potrudit ću se da ga otvorim, da ga ne raskomadam baš, ali to će biti malo teže koliko ja vidim. Dobro, ajde, uspjeli smo da otvorimo. Šta ima? Opa, već mi se sviđa, ja inače volim Douglas, ovo mi se već izuzetno sviđa, čekajte da izvučem. Ovo je jedan ruž, neću da ga otvaram jer je zatvoren, istina, ovako je boja, prelep je, neću da otvaram zato što, eto, možeš nekom da poklonim ili, eto, vidjet ću, tako da, eto, ovo je prva stvar koju smo našli i jako mi se sviđa, sad ću potruditi se nekako to da vratim opet, idemo dalje, to je bio broj 1, broj 2 sam vidjela sa strane, čini mi se, aha, evo ga ovdje, samo da se ne iskasapim. Broj 2 je ovdje dole. Malo sam ga sad, jebi ga, kad pokušaš da ga ne raskasapiš i baš ga onako unakaziš, nema veze. Neću ga držati za uspomenu. Evo ovako, broj 2 je, ajde otvori se više čoveče, šta ti je. Da, broj 2 mi se baš raspao, jebi ga. Pa nema veze. Broj 2 je jedna prazna bočica Douglasova. Ovo je jako praktično, recimo kad idete na put da stavite malo svoje dnevne kreme, tako nešto unutra. Tako da piše Douglas na njoj, prazna bočica i to je bilo u broj 2. Hoću nekako da zalepim, ne znam šta ću raditi s ovim, vidjet ću. Ok, onda imamo broj 3, da vidimo gdje je trojka. A živote, 4, vidim već gdje mi je 3, 14, 6, da nema sa strane, ima i sa strane, ups, evo je trojka našla, čekajte sam vidim da se otvara ovdje, samo da se ne izbodem s ovim makazama, majko mila, samo to još fali, tako da evo, to je broj 3, ovo mi se sviđa izuzetno, odlično, ovo je senka, Douglasova senka, mislim sve od Douglasa proizvode, tako da Douglasova jedna senkica. To je bilo u broju 3. Da, broj 3. 4 sam našla malo pre negdje, gdje mi je bila četvorka, ne ovo 14, ups. 4, aha, evo je ovdje četvorka, da vidimo šta imamo u četvorci. Malo veće izgleda. I ovo se svi, sad mi se raspao skroz unutra. Da, teško ću ga sad ovako izvaditi. Dobro, niste ga dobro napravili. Da, morat ću nekako da ga ovako izvučem. I ovako da ga, evo ovako, uspjela sam. Još jedna senka.
u broju 4, tako da Douglas i ovo je full size verzije, tako da mi se to baš dopada. To je broj 4, idemo na broj 5, da sam, čini mi se, bila negdje sa strane. 11, bla bla bla, ovo nije. Gde nam je broj 5? Čoč, ovo udavi se. 13, 1, bože, gde mi je 5? A evo je ovdje našla. Malo teže za otvaranje, ali šta ćemo? Šta je tu je? Bože, ovo su unutra katastrofalno odradili, jer sve, kako povučemo, ovo sve se zavlači. Nisu ga baš lepo unutra sredili. Jako se teško vadi, jako je nezgodno za vađenje. Joj, bože. Vidim već šta je, ali ne mogu da ga izvedim. Evo ga. Uspela sam, valjda, malo sutra. Ovo se ne mogu da otvorim. Ovo je isto očigledno karmin. Ovo je boje, ovo je neka mala verzija. Ovo je probna, mislim. Nije probna verzija, nego je manja verzija. Još jedan karmin, tako da neću da ga otvorim jer je još zapakovan, tako da, eto, to neću da radim. To je bio broj 5, broj 6 sam negde, čini mi se, vidjela sa strane. Aha, jeste, evo ga ovdje, broj 6. Ovaj kalendar ima 24 vratanca. Evo sad sam kod broja 6. Ovo mi se sviđa, može. Ovo uvijek može. Imamo jedan full size lak. Douglas, on inače ima sjajne lakove, tako da jedan lak. Vratim njega. To je broj 6, broj 7 nisam nigde vidjela, čini mi se. Gde je sedmica? 777. Nemate. Gde se sakrio broj 7, bože moj. Šta je od 27? Da li? Aha, evo ga ovdje. Našla. Blizu broj 17, tako da je to zapamtit ću. Da imamo šta je u broju 7. Mene živo zanima. Kako sad ovo da otvorimo da ga ne pokidam, brate. Joj, bože, već sam ga pokidala. Nataša, baš si pametna, sad sam ga baš raskomadala, dobro, nema veze. Da, okej, već vidim šta je u broju 17, ali neću vam reći. Broj 7 je još jedan full size lak, Douglas, je u broju 7. Njega vraćam nazad. Ovo mi se sve raskomadalo, tako da katastrofa. Broj 7, broj 8 sam negde vidjela, čini mi se. Gde je broj 8? Evo je ovdje, tačno tako. Broj 8. Ovo uvijek treba. Eto, šiljeno. Tako da dve veličine, tako da eto, to uvijek treba. To mi baš treba. Realno, ovo mi baš, super, pozadje je zatvoren. Odličan. Nego ću ostaviti van, ne mogu da ga vratim, nema veze. To je bio broj 8, broj 9 već vidim, broj 9 je ovdje, ovako, 9. Stvarno sam ga sad raskamadala, ne znam, katastrofa, ali bože moj, šta je tu je, broj 9 je četkica Douglasova, ne znam šta ću toliko četkica, ali još jedna mini četkica Douglasova, to je bilo u broju 9, onda idemo dalje, imamo broj 10 negde. 10 nigde nisam vidjela, mogu reći iskreno da je, stvarno nisam vidjela. 17, gdje je broj 10, ovo nije. Bože, da im 10, šta je ovo? 20, 14, a da nije ovdje negdje. Bože, da im je 10. Ovo je 11, 10 nema. Sam ja retardirana ili stvarno nema 10? Šta je ovo? 10, 12. Šta je ovo sredina od nema broja? Nije u 24. 13, 12. Šta je ovo? Gdje je 10? Da. A evo je bre. Bože. Prošla sam da podoprednje. Ja, 10 nosim. 10 je mali beauty blender koji je idealan za ovu partiju oko očiju, jako je mekan i sladak, znači mini beauty blender u 10.
Eto, za njega sam mnogo tražila. Evo, 10, čekajte, ovo će mi ispasti definitivno, tako da ću i ovo da izvučem. Evo ovako, idemo na broj 11, ovo je 17, gde nam je 11, 11, 11. Ni nju nisam vidjela dok sam tražila, mogu reći iskreno. Da. Broj 11 je gde? Evo ga. Našla 11-icu. Evo je stvarno komplikovan za traženje, ali dobro, to je čar, onako nekako ovo tražiti ko malo dete, ono kao jej. U 11 imamo još jednu četkicu, Douglasovu. Četkica, nikada dosta. Četkice, to je bilo 11, 12 sam negdje vidjela, čini mi se. Ali gde? Gde? Ovo je 10, 20, 12, 17, 21... Pa gdje sam vidjela 12, šta je sad ovo? A evo je 12, mislim da se otvara, evo ga ovdje. Bože. Evo ovako. Kad neću da raskomadam i onda ga baš rasturim, wow, baš sam uspjela, full. Dobro, 12-ica je... Sve sam raskomadala, ljudi, ali sam bukvalno sve. Čekajte kako se ovdje izvučem, majko mila. Baš ste ga pametno upakoli. Svaka čast. Douglas malo se više potrudite da upakujete stvari onako malo bolje. Da bi mogli da se izvuku, a da se ne iskasapiš ono 55 puta. Ja ne znam kako da izvučem sada zaista. Evo ga. Ovo je šta je ovo? Eye pencil. Ja bih rekla da je neki mali kreon ili šta je ovo, neki eye pencil. Eto to piše u mini verziji. To je bilo u broju 12. 13-icu isto nigdje nisam vidjela. Sjećam se da nigdje nisam letala na nju. Gdje je 13? Bože moj. 13, 13, 14, 9, 13. Nigdje 13. 13. A ovo traženje me izludi. 21. Nema je, brate, gdje je 13? Ja ne verujem, brate, gdje je 13? 15, 10, 1. Šta ima ovdje? Ovo još neko? Ne, ovo nisu vretanci. A evo ga 13. Našla, 13 izgleda baš veliki. Šta li je u 13-ici? Osjećam da je nešto što mi ne treba. Hajde, potrudit ću se da otvorim negdje. Ne znam gdje sam. Aha, evo ovdje otvara se. 13-ica je baš velika. Ok, kapiram foru. Da, 13-ica je jedna mala pumpica gdje možda stavite neku teču s kojom treba za put. Ovo je idealno za put, imam takav set, imate to i u Edemu da kupite, a ovo mi je baš cool pošto je Douglasa. Tako da kompletirali su put za usput, ono je bukvalno cool. To je bilo u 13-ici, 14 sam negdje čini mi se vidjela, ali gdje, sad znam da je 15. Gdje je 14? 14. Evo je. 14. Da otvorimo 14-icu. Mislim da znam šta je po veličini, ali vidjet ćemo. A ne, nije, ipak sam se prevarila. Ovo je jedna mala Douglasova pinceta. Pinceta, dobre, od dole kos, odlično. Pinceta mi je baš trebala nova, tako da full, ovom se baš radujem. To je 14-ica, 15 sam vidjela ovdje. Evo je ovdje 15-ice, okrugla, ne znam šta ima unutra. Živo me zanima. Aha, ok, ovo je, ne znam da li je full size, nemam pojma, ali ne, nije. Ovo imate u Douglasu kupite, ovo su remover pads zašto? Aha, nail polish, znači remover pads za skidanje laka na rukama, za usput, dobra stvar da ne nosite bočicu i te gluposti, tako da cool, ovo je super stvar. Ovo sve nešto sluti na to da jedem negdje na put, nije loša ideja uopšte. To je 15-ica, gdje je 16, 16 evo je ovdje. 16, došli smo i do 16-ice. Dobro, znam šta je. Ovo su šablone za obrve. Za crtanje obrva meni to realno ne treba, ali eto, ok, kome treba, cool. To je u 16-ici, 17 sam negdje vidjela, čini mi se. Aha, znam, 17 je bilo ovdje, tačno. Osjećam da je ovdje neka četkica unutra, nešto tog tipa. Po veličini. Znate kad vidite veličinu, pa onda već znate otprilike koliko je sati.
otvara se. Aha, ne, nije, jest. Dobro, bila sam pravo. Samo kad bi izvukla. Odlično bi to bilo. Da. Ovo je aplikator za senku, tako da ja isto vrlo često koristim aplikatore za senku, ako su, dobro, pričat ću vam jednom o make-upu kako koristim, ali ovo vrlo često koristim, mada volim one koje sa dve strane imaju, nema veze i ovaj nije loš. To je bio broj 17, broj 18, gdje nam je broj, ovo je stvarno komplikovan neki kalendar, majko mila, sam otvorila broj 8, jesam, 18, evo ga ovdje, 18, imamo što ima u 18-ici. Aha, ok. U 18-ici još jedna mala četkica. Četkica u 18-ici. Idemo na 19. Gdje sam vidjela 19? 19, evo ga ovdje. Polako se bližimo kraju. Imamo još par vatanca i to je to. 19 je još jedan karmin. Ovako bojam. Još jedan karminčić. 19. Idemo na 20, gdje, aha, evo do 20, sad je lakše, sad ona zna što je otvoreno, ali sad kako ovo da otvorim, sunce ti ljubim, 20 je mnogo veliko, i da pokušam da otvorim neko, sad sam ga raskapila, sad sam ga razvalila skroz, ali skroz, da imamo šta, aha, ok, kapiram foru, ovo je 20, samo trenutak da izvučem, ovo je još jedna bočica za put. U jedno možete staviti neke, recimo, kupku, drugo možete staviti šampon i tako dalje. Tako da još jedna prazna bočica Douglasova. 21. Ovo sam baš raskomadala i baš me žao, ali, bože moj, htjela sam da vam ovo snimim, tako da, eto. Imate i NYX-ove kalendare, mislim da čak imaju NYX u Beogradu. Prošle godine sam vidjela da imaju njihov kalendar da se kupi. On košta negdje oko 50 evra. Jako interesantno. Evo imam još jednu senku. Full size. Ovo je u 20. 22. Gdje je 22? Sad to treba naći. 20. 23 sam našla. Ali gdje je 22? O, živote. Da ga nisam raskasapila negdje. Gdje je 22? Čoče, osmicu sam otvorila, osmicu jesam. 24 vidim gdje. Ali 22 niđe. Aha, evo je. Lažem. Tu je i 22, 22 je nešto duguljasta. Da vidimo šta imamo u 22, samo da nije opet četka. O, živote. Baš velika vratanca, imamo što imamo ovdje. Aha, ok, ovo svakoj ženi definitivno uvijek treba. Ovo je Douglas Turpija, to je super. Turpija 22, 23 sam vidjela negdje ovdje. Na sredini čini mi se, ne, to je 24, aha, evo ga 20, što je bilo 22 sad, jel da? Jeste, 23 otvaramo, 23 je ovdje. Ono što je na 23, aha, ok, odlično, sviđa mi se. Još jedan, odleti. Još jedan full size lak, 23. I da vidimo što je od 24, on je u sredini ovdje, malo duguljast, samo da nije opet bočica ili nešto tog tipa. Vidjet ćemo šta je. Ajde, otvaraj se više. Sve sam te razvalila, pa sad mi to nije krivo. Ajde, otvari se. Ajde, nešto to možeš ti to. Aha. Ok, razvalila sam ga definitivno, nema veze. Ovo je... Šta imamo ovdje? Ovo je Prime and Glow. Odlično. Prime and Glow. Dakle, fantastično, to mi treba. Ovo nije full size, čini mi se. Ne vjerujem da ima u ovoj veličini to, ali koliko ima ovdje mililitara? Ne piše. Ali je, eto, ovo bilo 24, tako da ovaj kalendar se zaista isplatio. Čini mi se da je bio negdje oko 20 evra, možda malo više, ne znam, nemojte mu uzeti zdravo za gotovo, ne mogu tačno reći, ali to je to što se tiče ovog kalendara. Malo sam ga baš, dobro,
spolje ovako kad ga sastaviš i ja sam ga baš raskasapila. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog kalendara, jako je interesantan, nije bio naš skup, mislim da je bio oko 20 evra, tako da, eto, svašta nešto korisno unutra. Eto, to je to što se tiče Douglasa. Ima još jedan drugi kalendar koji mi se nije nešto svideo. Ovo mi je onako bolja varijanta i ovdje zaista imate sve što mi je potrebno. To je to. Ostavite komentare šta vam se najviše svidilo, like, da li mislite se isplatilo 20 € dati za ovo. Sama činjenica je da su karmini jako skupi, kod njih senke isto nisu baš jeftine, tako da mislim da se, da, pri tome lako imamo 3 laka. Tako da generalno mislim da se zaista isplatio. Što tiče cene mislim da su lakovi negdje oko 7 evra, inače samo od sebi, tako da definitivno se isplatio. Tako da, eto, to bi bilo to. Lajkovi, komentare, subscribe. Volim vas, ljubim vas, vidimo sljedeći put. Ćao!